Anu jong, tulis di mandi 3 junub, mak tahu je junub. Padahal ketibi gini. Ketengku ban kiai ini ke ban singot dewan ini kak. Sarung kenapa sah di engman nih mak. Laloto di engman nih. Aduh, saman diri ya. Barang sarung kiai. Niko sarung ah, ganteen. Mari siapa nih kepada Rabu pasti debuin. Debuin siapa nih kejan? Jepon nah. Debuin siapa nih? Sambiana mimpi apa jong? Abdi na mimpi apa long tedung ban banika bunya jong bunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong ajunan simulja Hadratal Mukarram Sahibal Fadilah Kiai Haji Baihaqi Bustami, ajunan simulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Saiful Islam, ajunan simulja Hadratal Mukarram Kiai Mansur Abdul Aziz, ajunan simulja Al-Ustadz Hasan wa man ma'ahum minal ulama hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Kepala Tisah beserta sedaja aparatur EPON, yang terhormat tuan rumah Bapak Manidi Sumrida Haji Mat Rashid, Haja Sunarmi, Haji Wardi, Haja Nima, si ari mangken gak dinto mabada acara selamatan pernikahan antara yang berbahagia Ihsan Afandi sarang Raji Epon Lailatul Mukarramah binti Haji Suruil. Malar muka yang kedua tetia cucu baris dunia akhirat sesakinah mawaddah warahmah, tertuli akeduan keturunan sesalihin wassalihat. Sedaja para rabu hadirin muslimin rahimakumullah. Ampun kapra di tengah-tengah masyarakat bila pada acara pernikahan kento islamatin akati ari semangke kaprana selamatan gak dinto para rabu beni namong elaksanakan sekalian combon sebini selamatin cukenan para rabu pada acara unduh mantu candring jabah eki gak dinto
beda acara ipisan hari makin menikah beda acara. Para Rabu para kiai mau tahlil kati agi buruh mau salawat bil qiyam salawat Nabi bil qiyam pada manceng gi buruh di kapon apa semata-mata berarabu setong niat sace jelas di tengah-tengah masyarakat keng tero mabunga nak foto bener mapunten tero mabunga nak foto karena Nabi perkawinan gak dito para rabu pahrep erep nikah lain gula mator geluh hukum adat mari na gula mator hukum agama tapi kebanyakan panik kasih teku biasa Nabi perkawinan gak dito para rabu tak ngitek tak selamatin nikah kebanyakan makin nak foto nah aroma setak pati saya wak tang kakak selamatin kok mapah tade apa bener pas kocak ke tetangga nah mada online na banyak pesen nah duma tak niser ke anaan bada banyak sehingga para rabu sekadang akabin la abid idan te aki bila si andi abase ki selamatin kuleri barin gitu konjangan kata talango sumenep yang gula tak matore ka amma di sana gak dito para rabu eko wadena aise telok biasan kan dua kuadin selake sebini mangkene isi telok gini gak anak apa bananan eki kula mator nikah berarti landi potra engki kiai tadi mangken gentos sekaligus walimatul ursih ban walimatul akikoh tadi ban kan kula mator abid sakabin pon engki kiai ummin agak dinto capo penyakit siri beriin gak bisa corona kula pas ka into ipakabin yadan jenazah nastari ampun kiai keng abdin saya nyelamat na ki oleh long mapolong ki mangken ni kah jadi pas selamat na apa embun selamat na anak apa magi pasti selamat di sekali nispa mak muntai selamat di kemabantan oreng pangota jok dingi ngaki bantan oreng paeh las teti oreng engki polan benipan benembun lagi coba tepak ke panembun tibi abonis polan anak tak ada pada bentar tangga sela jadi bakun mempunga anak jadi acara mangken gak dito para rabu tuan rumah sekeluarga segi buru gak dito keng tero mempunga anak lepas ada lain bukti nak gula yakin cak nikah kabin lebak abid singoni gula gi buru mantan iki singoni gi buru anu ke masjid gi buru benih ko mantan guru singoni gi jadi yang salaman gi buru salaman guru mantan lagi gi guru singoni gula mak beda mantan anyar gi buru mak singoni gula berarti lah abid kabin de candu lah nikah ini kan yang gun gi buru hajason dan gula berarti lah abid mangkana nikah pada rabu detik yang demi mapunga anak maka kau leban panjenengan ari mangken gak ditoh sehadir mangken nih nolongin tuan rumah dalam mapunga anak nolongin tuan rumah dalam mapunga anak dari saking tero mapunga anak bangun jang panjenengan walaupun tempat tak ngitinin ini kan tak ngitinin nih kan mak beda pangkung semak ban al mukarramahu unjuk tak geding sekali gula pasan taan kasa keng make beda polisi suruh ambu tak bisa ambu tiga lesan mesan sekali melejan ranying engki gak beruang lu ada por di beda remah aku roja nyareng beruang nasen kurang gua ini beruang tiga tak apa kan ngale gula ngirset malah tak rasa ragelu tapi ini kemarara bu makita ngitini keng teromo bunga anak sambian senolongin mangkin gak ditok
raja kencerna polan mapunga tuan rumah, setuan rumah tero mapunga anak, berarti ajunan mapunga tuan rumah tero mapunga anak. Reng orang selebur mapunga orang Islam ku laku termasuk telok kalompok selain kepanasan ning arah mahsyar setong nih kata kepanasan betul. Amin. Lagi yauma la dzilla illa dzilluhu, pada hari pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Larmu kesaban nih kam. Mun ngampuaki ibadah guleban sampean, ibadah mahdoh, ibadah si murni, kak dintok orang benyaan nakal mun baabaan nika benyaan istirahat dah. Enggi apa sak monono benari lah tak bisa kecuali ke sefulis nama cet lapa semonono lain ya tenggun nik termasuk seneku mik nih tapi duduk bariin pakai bahasa sabel mangkene sabel terakhir nikah kita tontas nemare kun le yocol monono pon pada khutbah Jumat macak keng semaca ya tak apa sah sebab gila dah bader. Faqad warada fil khabar an sayyidil bashar annahu qala sallallahu alaihi wasallam man shoma yawman man shoma ramadan wa atba'ahu sittan min syawal fa ka'annama shama ad-dahr wa fi muawadati siyam dalalatun 'alal iman. Arden zanika ampun dateng dari keterangan hadis Kanjeng Nabi adabu siapa orang siapa sai bulan Ramadan lengkap puasana tak korang puasana pas etambahin 6 are ning bulan Syawal maka pada ben apa setahun lang ngulang apa sa orang selebur apa sa tandane iman aja luar biasa na semaca tak basa sing ndingakin alhamdulillah dewada keng mun bahasaan bulan Ramadan bisa mampu guleban sambian mampu kuat kenapa nyakan jana lagi kompak tak kompak guleban sambian apa samun bulan Ramadan kenapa cok kan jana banyak keng mon senemare rujak maaf saboran jak reng kadang mage matua dadi coba entar ka roman matua telasan rumah telasan orang, macam-macam jong, kakan jong, der jong, koi kompoi merana kakan, seka jong benanan pas neng, lah tak der jong, tak langkong apa asa, ambon satana mulai malam, arke ina pego, ambo wah badan, makai matuan tadi coba sakan, berapa nih kak tak kompak. Mangan mono orang bani kasih apa saya luar bulan Ramadan lebur puasa nika manusia hebat ibekton tak kompak para Rabu aban tibi kento apasa nika luar biasa pada ban sini ka sambian lemalem asolat iki asolat diusallun tadi apa jang lemalem ternyata para Rabu salluna bil lail wan nasu niyam orang berban ngida jaring orang berban ngida apa jang yo go tak ngompake kebodohan enggak makin banika ajunan gak dito para Rabu perpan agak banika orang yang lebih tak bahasa kepi beliau bahasa lain sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sekali lagi semakin gak dito tuan rumah mapunga anak sambian mungkin mapunga tuan rumah maka gak dito para Rabu luar biasa para Rabu sebutan gula muljatin jadi nikah niat pertama kalau mapunga anak foto lagi berdua apa tuan rumah mungkin nikah maki mabada selamatan orang seterus selamat dah dalam pernikahan jalan odiin seterus saya sejelas abad ada lain kotunal pe dekadat se andi selamat pasera Allah orang nikah montoro odiin terus saya walaupun ampun beda pasti saya tak saya jaipon bisa yoba tadi saya gak dito bila ngelakonin telok perkara jadi umpama panjenengan gak dintok lebih pasti tak saya
Keng gara-gara telok kak itu yoba ben Allah jadi saya. Nah, ini kak, tikal jak bahas mantan saya kedua panika cara na apa lo ambit lah. Kau sabar deui lemah loseh. Jadi gula mah orang manken panika cara aban malay selamat ning itunya. Jadi gula ban sambian pada milo benikun mantan melulu. Nggih. Takdir wanika ampon, saya ulang pasti negak dito ampon letak saya. Keng gara-gara terok kelakuan gitu jepon ulama bekal saya, yoba tadi saya. Amin. Nabaan kento. Tong. Saya ulang, tong. Mabanyak pernyokonan. Dua, mabanyak sedekah. Telok, mabanyak silaturahim. Telok kan itu ampun ngobrol pasti. Masih harus ngobrol. Ya Allah, sandi pasti. Kan? Allah sandi pasti. Ya apa benar Allah? Gara-gara telok nih kan? Tong, pernyokonan. Dan gula dimin, perpan jora-jona masalah. Acabis, daga guru abtina. Eki majadiin kaisbat. Majadi sabopok. Karena sepopoh sarang abana Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Cabis pas beliau ada debu sepenika epakon pa istiqomah maos ya latif ben saben salat mari baca ben ba'dal maktubah pakon maos ya latif 109 ekor 109 ekor. Pas ada beliau, mohon bacaan nih kebiasaan, biasanya kepada makelah berdoa pas coba terjadi kengkun ipaburu kami dan saya buru kami. Umpama tabrakan, dor. Hari Rabu tabrakan, dor, hancur bendaki nakak. Beda pasti kan nih terjadi. Yang malam Rebu na mimpi. Alamare. Iki. Kento demun guru. Juru abdina. Kento mah, saya ulang, Kak Dinto dikuatkan beristong jereta. Yang abdina maaf tidak bisa menyebut nama. Mulai ini syuting. Masuk YouTube di waktu ini. Curiga boleh bon. Masuk YouTube. Boleh lagi saya salah. Boleh tak mengalami bodoh. Kayak ini kan masyhur cerita paninga turun temurun. Bada kiai dimin aja habis ke setong kiai. Ini malay sare mon kiai ke setong kiai. Malay lemabu ya. Bada kiai aja habis ke setong kiai. Dapat kata lemah kiai kan itu pasti dia pun sini kan. Tak langkong sambian jong. Jadi ngode kiai setong ini. Tak langkong sambian kijong. Ambian nginep ikat itu. Egi. Baik paringi kamar ban kiai. Semalam kiai ban ini saya di tolong nyaling leng. Sampai ada wak. Kini kok sepuk. Jadi, jadi nggak? Aling leng. Ningi kamera si ye nepi ni, umpama kanto. Ini peganto. Bisa di dalam ni lagi. Sampai ada wat. Nyebut ismudan. Allah. Semalam penting kiai ini. Allah. Dining kiai senom ni kan ngite dah. Ijo ipakon itu. Ipakon saren ni saren. Allah. Sepu je kiai mah. Anu jong. Tulis di mandi 3 Junop. Mak tahu je Junop. Padahal ketibi gini. Ketengku ban kiai ini ke ban singot dewan ini kak. Sarung kenapa sak di engman nih mak. Lalu to di engman nih. Aduh. Saman diri ya. Baringi sarung kiai. Niko sarung ah. Ganteen. Mari siapa nih kepada Rabu pasti debuin. Debuin siapa nih kejan. Jepon nah. Debuin siapa nih. Sambiana mimpen apa jong. Abdi namin pe apolong tay dumban banika bunya dong bunya. Kasi ada bu kay sepo, ada bu sini ka.
Alhamdulillah takdir tika sa azina paburung ban Allah kun patepening dalam mimpi. Allah barokana doa iki pada kitab si masyhur termasuk kitab Abu Yazid Muhammad Abu Abul Faraj kak dito jepon sini kak berangkakin antara doa ban terjadinya musibah itu bang dabangan banyak kitab-kitab nih benikun kitab beliau bisa budak kitab-kitab neraka nih kak bang dabangan bila santaan doa na burung musibah anggap nih kak ini kan musibah nuzul turun dari atas doakan dari bawah ke atas ini mah pada doa dari atas ke bawah ya doa nih minal adna ilal a'la dari bawah ke atas bener ini kan turun musibah nih kak nyon guste nyon jak turun aki musibah kan beri nyon beri turun munduan nih santa dari bawah ini kan turun ke atas mun santaan doan sotok nih burung yang mun kantaan musibah nak orang yang tenang ada doa mah tepak jelas paham apa banyak sampean doa apa banyak apa nyonan walami bisa yoba amin amin walami bisa yoba ya buktinya berada berdoa Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal kan bener kan ya Guste adat saya bisa ngobadak kebadan obaki kebadan abtina dak kebadan saya balik bagus kebadan gue bagus saya asal coba pah yoba tadi bagus contoh-contoh ning nisfu Sya'ban kan beda kan doa kak disa nisfu Sya'ban beda doa sabanika ya Allah minabi abtina ampun takdir teti orang saya rezekinya totop takdir juga obaki ya Allah pola na ajunan adabu ning dalam Al-Quran fa innaka qulta wa qawlukal haq yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab sadaqallahul azim Allah ke ento mon kasokan bekal ngosot pon apa sih kasokan iban Allah ikosot mon sandi pasti Allah sing ngosot Allah siapa kira bener mon Allah sandi pasti ampun letoles ternyata ikosot ben Allah ya Allah apa jangan Allah jarono romon gondeng gobana iki mon Allah lagadung netepaki saya rasa bengan langalangin mangga sambian lastari asolat paha doa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta bada do Guste sobung saya bisa jeka mon ajunan lagadung apareng sobung saya bisa apareng mon ajunan nyeka pola mi kalaban gak dito tuan rumah apa nikah sampai merabu kiai itu akin pola na si pemantan si kedua asal tak pati saya amin sallallahu Muhammad terus dua nah apaan kan saya nomor dua bangnya sedekah oh ini kawan oh dak kapi wadah cak beni aing deurna Fanta Sprite senyeng-renyeng beni kun nyam-nyam ngerenyeng beni kun tabar nih gak ngerenyeng oh tadi makai rokok obak bentis mun dewa kene menteri gentekna sarajaan amin Fanta setong dari gentekna sabul amin wala bon ini kayak sedekah tuan rumah setepak apaan nih kesera panjenengan saya nyaman manidi bon polan je bunyan masa apa-apaan gapir jangan tuan rumah berbikir gua manidi nah dari setepak sendi parlor ya manidi makan manika paling lagi manidi nikah monjak saking beni karena perkawinan monjak saking beni geng parlon anak gelenon nyon sabora surwa sedekah banyak ngak nikah tori make taruh limusin tak kira bisa hah bener nikah katakanlah ngabi sekat juta parlo nikah ngabi sekat juta kapi katakan begitu pas pada kiai dari kak dinto angke bagi Mansur ada punya Madidi kak dinto
Wala male barokah masjid ni ko dilawan na si kita mare. Pasti naman tan si dia sesikat juta, tolo polo sa ke masjid, du polo na carani kenian bay. Gula tanya kembian, bagi dai bagi. Sip. Berarti kan tak jongoco gula. Bener gitu. Oh, bener sip. Umpama mangke ni acaranya buare. Paski Mansur ada bu, tore apaan saya bu ini kan meliaki compok iswarga. Dormu caran kiai. Angkinya buarin ngabia berempat ke dia. Sekat juta kiai. Tina tolo bolon sabak masjid. Pas ada ke aki kapaan. Di Roma iswarga dekian ba. Du bolon ke baini ginian. Baki. Dai baki. Keng mun nyamai sebuare. Nyamai acara walima. Make 200 juta. Elaban. 100 juta. Elaban. Lani kehebat ta acara ngani kama. Asadaka raja tak gresel matena gara-gara kentro mabunga anak. Asadaka raja tak gresel ning dalam matena gara-gara kentro apaan malay selamat ning dalam gopur. Sallallahu Muhammad. Jadi mon beda judul lah gelem ore. Lani kasekoca al-amru bil ma'ruf. Egi ini cara pemerintah kebagusan. Iga boya ki judul. Mun tay basa nikah tak sedekah. Bener gitu. Iga boya ki judul begi ai. Setero ngaji Al-Qur'an sareng kiai iga boya ki judul kia. Jamu ni bawa nyompo malarat sama Al-Qur'an. Dibudina tore mabada koloman. Eki kiai. Koloman pun apa kiai? Koloman hataman Quran. Per orang baca sejus ebang. Saya aku empol. Baca sejus ebang. Coklah sejus para Arabu. Gaga. Kini kebaidang gadang ki roceh benih bah mereka pi. Bila nin kanjane totop, noroe totop. Pai tanya ke mare ano mare kewa. Guru benih mare maca mare notop. Keng muntase ni kabar Arabu malarat se maca Quran teti sarang kiai eke buya ki judul oleh muka rahasia sekone nggih gula nika kan reng jebah keng jebah Madura wala na bahasa compok ni Madura Jember berarti gula sering ngucap gula nika Madura swasta mun kan Madura negeri asli reng Madura gula ni swasta asli gula swasta monbian negeri nah jadi ring swasta mangken nompo ke negeri again gula kira mulai bilan masuk ke Madura ni tahun sangat beluk gula Soeharto toron gente Habibie gula masuk ke Madura gula mangken lah saabid dah berapa puluh tahun beri Madura gula mak ngabas setot patot tak ada bani kabar Arabu kelanon gula tak bentak tasawuf kayak ngabentak sebiasa setot patot tak ada je ponten gula ring Madura ni kan masa ni kan rujak lakon ring Madura ni tai santai mah tak pati berda pakun piko biya ni barung kena setengah are mon majur mon majur pagi ngocak mau temu lembuk otang bonde malah kadang jangan boleh sampai sebuku otang ring-ring ban tai santai tanah tak produktif apa sakit di timurna dujak betul bener mak barokah tengki maroma tot patot mun si Malaysia aja bahas ke Roma ajur-ajur jak bahas. Hari ini kau lakui Madura keng la torpat. Saya nggak mau ni compo gulai Jember banyak Roma tabi. Tani nambian noning napa ni kanto ni. Atani si anyama atani padi ni setahun terlokan deh. Keng mata dem coko. Pala ako na pering Madura tak betul sekali. Aboy compo kita sopo lemay kolnang ganda. Klonong. Dan gula makin nih gula mikir oh nih berarti intin dari Madura nih kabarok kenapa libur amat selamat kan nih
Itulah selamat tan menolo. Kalau malam Jumat tak sederhana mau ni Madura. Apa? Mau dia jompok pakai beda RK rukun kematian baleng kun kopi. Apa i Madura ngetut sate. Madura malam Jumat ngetut sate. Insyaallah dan budak. Duri lebura sedekah, alhamdulillah barokah bararabu. Kira punten. Mon walima pada pengajian biasa. Mon nyebu ari pada pengajian biasa. Madura ngebur aing. Polan sukses mau pada pengajian. Gula tidak repot nyari hadis eburan gitu. Duga ale gula pun yojang reng ngebur aing. Pah repot saya nyari hadis gula. Entan ongkuan. Gula mator ke pak kelebuna. Cai gelis gula yojang gelis makasan. Tore napa bun, obai judul dah. Apa? Yo apa dan apa? Pergi jaring jat di kenyokori buran. Anak apa makai? Tak nemu keterangan bun. Bada hadis kuneka bun. Petok genjeran akili make orang alamat bun salah satu nga awhafa robiron ngales homor bai beki ka ore mon lagi ni kocol make ko mon korang lain sakartum geruwe ko gule bedei we bola oh dina motamo deke jan gul ngiri kawat intina duri lebura sedekah madure ni ka baro terus aki engki palebura sedekah terus aki engki kak dito berarabu insyaallah sajan barokah amin bardallah lagi palebur silaturrahim mantan si kedua nih kan berarabu asal jauh makin lah badan perkawinan bah teti apolong ataretan si asal pak benembun ning kedua makin lah teti pampa Matu guru pak benembu asli guru asli masa ni kah ya jaring guru mahram ala takbid pak muabbad ada jaretan bekas matu apa ku nepak guru tak betan budu make bidak bae guru jadi nikah landi dua teretan lajan banyak lebon sajan banyak sajana kompol sajan banyak bola nikah para rabu insyaallah sajan aban gak dintoh paringi keberkahan ben insyaallah paringi lanceng umur jauh dari musibah jauh dari balai malar muka napa saya kalako setuju napa nikah terima amung ku Allah keng mun tuan rumah tak usah terkobater mun genjerna jelas anapa saben bola maka saya hadir berarabu raja kencerna. Napa? Allah bekal nolongna kabulan Allah selama kabulan Allah kini lebur nolongi kabul selain. Makin ajunan mabunga tuan rumah jak kobater ajunan pakule pebunga juga sarang Allah. Mon sampai tuan rumah gak ditopotran nah pas andi nak foto salih salihah berarti di dalam potret salih salihah gak dito ada andil kita. Kenapa? Karena di lembar kawinah kita juga hadir di dalam itu. Terus begitu pola ni kening petekuk laku ning akhirat. Iki kening petekuk laku ning akhirat. Segak dito pamator korang benlanggong nyon samara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.